penumpang yang membawa anak harus Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Hakim Nazili. Aku ucapkan selamat siang dari Bandara Internasional Penang di Malaysia. Hari ini aku lagi ada di Malaysia ya, dan aku bakal terbang balik ke Indonesia hari ini, tepatnya ke Kuala Namu, Medan. Dan untuk sekarang aku lagi coba-coba spotting pesawat dari atas parkiran mobil bertingkat. Nah, dari sini bisa kita lihat suasananya kayak gini sih, dan langsung hadap ke runway dan apron. Oke, untuk keseruan penerbangan kali ini ikutin terus video aku kali ini ya. Siap. Hari ini aku bakal terbang dengan Lion Air dan Lion Air Indonesia pastinya ya. Sekarang kita turun dulu dari parkiran mobil bertingkat ke counter check-in, dan aku sebetulnya udah check-in online sih dan udah drop bagasi juga. Sekarang jadi aku mau langsung ke berangkatan aja kali ya. Oke, see you, bye bye. Suasana kantor check-in di Penang International Airport. Hari ini kita bakal terbang dengan Lion Air, jadi counter check-innya di sebelah sini. Ada di counter 54 sampai dengan 57. Area keberangkatan internasional pelepasan terbangsa. Oke guys, ini udah ada di gate keberangkatan. Enggak pasti gate-nya sih, aku cari agak tempat sepi aja karena masih lama juga penerbangannya. Masih sekitar pukul berapa? 10:05, masih sekitar pukul 11 waktu Malaysia, dan kita akan berangkat sekitar pukul 2.13 dan boarding pukul 12:20. Oke, kita enjoy dulu di sekitar area berangkatan dan spotting sebentar. Ada Scoot. Gile guys, yang awal mulanya 13.00 jadi 14.10.
Selamat siang. All, we would like to apologize for the delay of departure due to operational reason. On behalf of my Captain Angga Priyo Sembodo, Engineer Co-Pilot Taufan Budi Prasojo, and the entire crew members would like to welcome aboard Flight AM with the flight number JT139 destination to Kuala Namu, Medan. Flight attendants, send their portion please, thank you. Para penumpang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers, according to the civil aviation and safety regulation, we must demonstrate use of the safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendants. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut. Bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Use the seat belt as follows. How to buckle, tighten, and release it. Secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu, baru menolong anaknya. In case of loss of pressurization, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. Pull the mask toward you to enable the flow of oxygen and during emergency situation and will guide you towards the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Jika baterai terendam air, The life vest should only be inflated at the emergency exit doors. For those passengers evacuating through the emergency windows, life vest is to be inflated once you're over the wing. To inflate your life vest, pull down sharply in the red tab. Should the life vest fail to inflate, blow into the red tubes. The light will turn on if the battery in the water. kartu petunjuk keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. The safety install in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff. If there is anything that we can do. Jendela. Terima kasih. Dear passengers, in preparation to take off, please fasten your seat belt and make sure your seat back is upright, the table is stowed, and your window shade is up. Thank you.
luggage, take your seat, and if you selamat turun during rain. Thank you. Penumpang yang terhormat, agar menjadi perhatian bahwa mengambil baju kurung dari pesawat
fog of Medan in Delhi sedang. Please remain seated and fasten your seat belts until the engine is switched off. Please pay attention when opening the luggage bin as some items may fall out. And before disembarking, please check personal belongings, its seat and seat pocket so there is nothing left behind. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Lion Air. Ini coba. Kamu juga anakmu. Terima kasih udah ikutin perjalanan aku sampai akhir. Maka dengan ini berakhir pula videoku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di akun channel aku. Dan terima kasih, sampai jumpa di penerbangan selanjutnya.